Abitandukanije mu bihe bitandukanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR babwiye abahagarariye mu Rwanda ibihugu by'Ubusuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuholandi basuye ikigo cya Mutobo ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagaritse imikoranire n'uwo mutwe umaze imyaka irenga 30 aribwo amahoro yahinda muri aka karere. Ni inkuru yateguwe na Patience Ishimwe. Ambasaderi w'Ubusuwisi mu Rwanda Jules Seruti yari kumwe n'ushinzwe ibikorwa bya Ambasade Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda John Miguel ndetse n'intumwa za Ambasade y'Ubuholandi mu Rwanda basuye ikigo cya Mutobo abitandukanije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR babihera ubuhamya bw'uburyo imikoranire yawo na Leta ya Kongo Kinshasa ituma utaranduka ahubwo bagafatanya gukomeza kubiba ingengabitekerezo ya jenoside. Uko twakoranaga na FARDC zaduhaga icyizere yuko dushobora gufatanya nabo kurwanya M23, yuko nibaramuka bayitsinze yuko nabo bashobora kuduha ramforo yo kwataka u Rwanda. Ikasayi niho twaje gushikira amasasu n'imbunda, noneho byabaye tuzihabwa na FARDC. Iyo nama yari irimo n'abaturage b'abakongomani batumiye batubwira ko umwanzi w'umuhutu ari umututsi, kandi abatutsi ba Kongo harimo abanyamurenge ngo bivanze na Leta y'u Rwanda, mu bo barwanya nabo bagomba kubarwanya, nabo bakabahagurukira. Bavuze ko nyuma yo kubona ko bicaye ku binyoma igihe kirekire bahisemo gutahuka u Rwanda rukabakira na yombi. Basobanuye kandi ko kugira ngo haboneke amahoro arambye ari uko habaho n'ubufatanye mu kurandura umutwe wa FDLR. Amahanga abishoboye biriya bihugu bikomeye, iriya ntambara ya FDLR ndetse n'abakongomani na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabashije kubabwira bagashyira intwaro hasi, abaturage abana b'igihugu ntibakomeze kubirenganyirizwamo. Abakongomani barapfa, abanyarwanda barapfa, turimo gutakaza abantu benshi kandi bakubatse igihugu. Nkaba mbasaba ko rwose badufashe bahaguruke bashishikarize umutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi, kandi bongere bashishikarize Leta ya Kongo icyakagozi na FDLR, kuko n'icyakagozi na FDLR byose bizagerwaho. Mbese bagaca akagozi ko gukorana nabo, kubafasha, kubaha ibikoresho. FDLR nta mbaraga ifite, uretse bo babaha imbaraga. Babarekuye rero nabo bashyira intwaro hasi bagataha bakaza bakubaka igihugu. Ambasaderi w'Ubusuwisi mu Rwanda Jules Seruti wari uhagarariye itsinda ryasuye ikigo cya Mutobo yavuze ko ubuhamya biyumviye ari ingenzi. Benshi muri mwe twumvise mwaranyuze mu bintu bikomeye, mwakoze kudusangiza ubuhamya bwadufashije nk'abadiplomate kumva neza imiterere y'ibibazo biri mu karere. Perezida wa Komisiyo yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze n'abasirikari Nyirabineza Valerie yashimangiye ko abayobozi bashimye ubushake bw'u Rwanda mu kubaka umutekano mu karere. Bakaba kandi bazi neza ko u Rwanda rurangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Paul Kagame, rushaka rwose gutanga umusanzu warwo mu gushaka amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Rero bafashe umwanya babitekerezaho, baravuga bati ni ngombwa ko tujya kumenya iriya gahunda ikigamije, tukareba uko babikora, ndetse n'ibinashoboka tukazareba nabo ngabo koko bavuga bava mu mashyamba. Nyuma yaho ndetse bakazashaka n'umwanya nk'uko babitubwiye, bakazajya kureba abanyuze ahangaha basubijwe mu buzima busanzwe, bakareba umusaruro uri kuva muri iyi gahunda. Imibare igaragaza ko kuva mu mwaka 2001 hamaze gusezererwa no gusubizwa mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro barenga 13,000. Ubu mu kigo cya Mutobo hari n'abandi 578 bari mu cyiciro cya 77 bitandukanije n'iyo mitwe guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Patience Ishimwe mu karere ka Musanze.